Dakle, ja ovdje se bavim nekim drugim konceptom, pre svega bavim se ovdje otvorenim podacima u javnom, možda pojediš na drugi slajd, gdje se bavim konceptom otvorene uprave i partnerstvo za otvorene uprave koje postoji, dakle, iz 2011. godine kao međunarodna inicijativa koja počiva na povećanju dostupnosti podataka o aktivnostima organa javnih vlasti, zatim ističe znatnu podršku učešću građanima u uopšte obavljanju javnih poslova, primjenu najvećih standarda profesionalnog integriteta u radu uprave, ali i povećanje pristupa novih tehnologijama u svrhu otvorenosti i odgovornosti. Zanimljivo je da je naša država već 2012. godine pristupila partnerstvu za otvorenu upravu, a također, pošto partnerstvo broji kako 73 države i 109 lokalnih zajednica, zanimljivo da je jedini grad iz Srbije koji je pristupio partnerstvu za otvorenu upravu Novi Pazar. Može sljedeći slajd. Što se tiče vizije tog partnerstva jeste podizanje svakako transparentnosti i podrazumeva upravu koja radi u skladu sa ciljevima, koja je upravo po meri građana, koja radi u partnerstvu sa civilnim društvom i sa ljudima i s time ističe svakako nekakvu rastuću i posebnu zajednicu, povezanu zajednicu reformatora i praktikanata iz oblasti reforme uprave. U svakom slučaju negde cilj kompletnog partnerstva jeste povećanje odgovornosti uprave i ono što zapravo se propagira dosta jeste to takozvana uprava po meri građana. Što se može sljedeći slajd. I naravno centralna tema ovog rada i okosnica jesu otvoreni podaci. Otvoreni podaci zapravo podrazumevaju svi oni podaci koje proizvode organi javne uprave, dakle organi vlasti i koji bi trebalo da budu besplatno objavljeni za korisnike u dostupnim formatima, najčešće u mašinski čitljivom obliku, i da jednostavno tu treba da vodite računa o zaštiti privatnih i ličnih privatnih informacija i poverljivih informacija koje dakle ne treba objavljivati i negde do duše negde se taj koncept povezuje i sa zaštitom podataka, odnosno sa pristupom informacije, slobodnom pristupom informacija od javnih značaja, ali samim tim i sa konceptom zaštite nekih podataka i posebno podataka o ličnosti. Pre svega, ovi otvoreni podaci jednog momenta kada se uprava odluči da postupa transparentno u cilju veće transparentnosti, ona će otvoriti podatke i kao takva ona će to omogućiti na najčešće uspostavljanjem nekakvog nacionalnog portala za otvaranje podataka, što je zapravo negde i cilj postojanja uopšte tih otvorenih podataka. Može sljedeći slajd. Ovo su dakle tih 9 principa otvorenih podataka koji se slabo vide, ali malo zbog svetlosti, ali u svakom slučaju ti principi podrazumevaju da su podaci, da su oni dostupni besplatno građanima, da su oni kompletni, da su oni, da nema nikakve diskriminacije, nema nikakve naknade za pristup tim podacima i ono što je zapravo, i to su zapravo to nekih tih 9 ovih principa, ali u principu to su moguće govoriti i o nekom manjem ili većem broju principa, ja sam se odlučio za ovu grupu od 9 principa. Što se tiče kako sad to da rešimo na zakonskom nivou. U okviru Europske unije, na nivou Europske unije imamo direktivu iz 2003. godine i amandman na ovu direktivu iz 2013. godine. Ali Evropska unija se odlučila da kompletno uvede otvorene podatke u javni diskurs i da uvede zapravo u okviru pravne tekovine Evropske unije sa direktivom tom iz 2019. godine, gde su zapravo oni na prvi put na jasan način uvedeni i po njima se podrazumeva i u dokumenti u posedu javnog sektora, postojeće dokumenta u posedu javnih preduzeća, ali i istraživački podaci. U svakom slučaju ono što jeste cilj otvaranja podataka, što već nekoliko puta ponavljam, da se svi podaci koji postoje, da se jednostavno objave i da budu dostupni građanima i istraživačima koji dalje mogu koristiti i obrađivati u svrhe naravno za koje su im potrebne. Ovo je dakle skala kako izgleda zrelost otvorenih podataka
u cijeloj Evropi. Vidite da na prvom mjestu su Francuska i Ukrajina, on gotovo dele prvo mjesto, a na začelju kolone, iako naša zemlja pristupa partnerstvu otvorenom upravo 2012. godine, iako govorimo dosta o reformi uprave u smislu otvorenosti uprave prema građanima, mi se nalazimo na 27. mjestu. Što se tiče u našem regionu, zemlje koje su postale članice Europske unije, one su to po prirodi brzo implementirale u svoje pravne sisteme. Druge odlučili su se ili kroz promjenu zakona o slobodnom pristupu ili donošenjem novog zakonodavstva. U Crnoj Gori je, recimo, ona menja zakon iz 2017. godine, to je kandidat, i Makedonija također, ona donosi 2014. godine taj zakon, nešto čak ranije i od nas Makedonci donose taj zakon. Što se tiče otvaranja podataka, pre svega možemo govoriti o manualnom otvaranju podataka, koje je zapravo i najjednostavniji, odnosno najprizemnije i najjednostavnije, da je zapravo organ uprave će jednostavno izbaciti te podatke na sajtu i postaviti tako da građani mogu da pristupe. I tu dolazimo do problema da to najčešće budu skenirani PDF-ovi koji nisu nikome upotrebljivi, tako da ne mogu se smatrati tim pravim otvorenim podacima. Možemo govoriti o automatizaciji, može samo sekundu, automatizaciji izvoza podataka ili još složenijem kroz korišćenje tog programskog interfejsa koji je u potpunosti, proces koji je u potpunosti automatizovan i koji je, dakle, na samom vrhu. Naravno, kada otvorimo podatke, mi onda moramo voditi računa o njihovoj ažurnosti, upotrebi i promociji tih otvorenih podataka. Možemo govoriti o proaktivnom, koji je postizanje najveće transparentnosti, i otvaranje podataka po zahtevu, ili to je takozvano pravo na ponovnu upotrebu. Može sad dalje. U našoj zemlji već od 2016. godine imamo formiranu radnu grupu, krajem 2017. godine portal otvorenih podataka i 2018. godine zakon o elektronskoj upravi. Upravo sam se ja i u tom momentu negde i zainteresovao za ovaj koncept otvorenih podataka, budući da sam tokom 2019. godine učestvovao na seminarima USAID-a baš o otvorenim podacima, tako da sam tada se upoznao sa ovim novim konceptom koji je počeo da funkcioniše i kod nas. I baš sam tad počeo da pratim kako će to se dalje i razvijati, i pratio te dokumente i video da se to ipak nešto donosi, nešto se radi, ali da ipak nismo na nekom zavidnom nivou. Ovo su dostupni podaci koji su na našim portalima. Ono što je zapravo, mi imamo preko 2500 dostupnih podataka. U principu, kad ja sam pogledao i susednu Hrvatsku, susedna Hrvatska ima također isti broj dostupnih podataka, ali ono što je bolje kod Hrvata jeste zato što oni imaju te neke bitne, odnosno, kako se to zove, da su ti podaci koji oni otvaraju su zapravo nekako kvalitetniji, imaju veći kvalitet podataka i zbog toga su oni na nešto više mjesto od nas, iako nisu u nešto pretjeranoj boljoj situaciji. Pošto se ja inače bavim pametnim gradovima, ja sam onda pokušao da vidim kako to izgleda sa pametnom mobilnošću. Recimo, ovo je jako dobar projekat koji je, recimo, to je kreće se održivo Bor na 2 točka, koji zapravo, ovo je preko GIZ-a mape, preko Geografskog informacionog sistema Srbije, preko Republičkog geodetskog zavoda, njihova mapa gde su zapravo ubačeni ti predlozi reformi u Boru u cilju povećanja bezbednosti biciklističkog saobraćaja. Recimo, ovo je stvarno dobar primjer kako mogu ti otvoreni podaci da se iskoriste, da se umreže, da se dođe do nekog pozitivnog rešenja. Može dalje. Ovo je sad kako, meni generalno je letos kada sam bio na IPSI, dopalo mi se istraživanje kolege koji je također sa mnom izlagao na tom panelu, a koje se tiče otvaranju podataka u urbanoj mobilnosti u gradovima u gradovima u Južnoj Americi. On je koristio ISO standarde, to su održivi gradovi i zajednice, indikatori za gradskih usluga i kvaliteta života.
konkretno u toj klasi 19 vezano za prevoz i on je tu pokazao na primjeru da bez obzira što neke podatke recimo Montevideo ne posjeduje, oni ipak imaju ti podaci, znaju da budu kvalitetniji za razliku od Buenos Airesa i Rija koji te podatke i posjeduju. Može, hvala Andreja. Što se tiče u Srbiji, da li uopšte imamo mi ovakve podatke po isto standardima? Evo pogledamo sad primjer Beograda. Beograd otvorio 12 grupa podataka. Ja sam pogledao te podatke. Na prvom mjestu što sam primetio, ti podaci su neažurni. Najažurniji podatak jeste vezan za, što jeste važno, za trase gradskog prevoza, ali koji su iskoristili za povezivanje OpenStreetMapa, ali nisu ažurirali od 2021. godine. Tako da već treća godina ističe kako je to neažurno. A vidimo, imamo i pozitivne primjere u našoj zemlji. Imamo taj nacionalni portal otvorenih podataka, ali imamo i portal otvorenih podataka Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva prosvete. Jako korisni podaci se mogu pronaći tu Poverenika za informacije od javnog značaja, Republičkog zavoda za statistiku koji možda objavljuje najkvalitetnije podatke o onome što se tiče u našoj državi, Republičkog geodetskog zavoda koji sam već pomenuo i što je zanimljivo, primetio sam da postoji i portal otvorenih podataka grada Kragujevca. To je rezultat nekog projekta sa USAID-om. Što se tiče Agencije za bezbednost saobraćaja, on nema klasičan portal za otvorenih podataka, iako objavljuje preko portala, ali recimo tu su podaci koji su tu objavljeni su jako korisni za procenu ponašanja učesnika u saobraćaju, rizicima stradanja učesnika, ono što je vezano generalno za urbanu mobilnost. I ja sam onda pokušao da vidim kako izgleda broj poginulih lica u Beogradu na 100.000 stanovnika koristeći podatke koji su mi bili dostupni. Prvo što sam primetio da ne postoji otvoreni podatak koji o tome govori. Može sljedeći slajd. Sad pogledajte, ovo je jedna jako jednostavna tabelica, nema tu nekih mnogo nema mnogo tu nekih polja i taj grafikon je relativno jednostavan, ali da bi ja došao do ove jednostavne tabele i jednostavnog proračuna, ja sam morao da obradim izveštaje za svih opština u Beogradu, da ih saberem i onda da pogledam statistički procenu svih, znači po broja stanovnika u Beogradu, to je sreća postoji na jednom mestu, pa onda da dođem do ovih jednostavnih podataka. A da su ti podaci otvoreni, to bi bio jednostavno samo jedan klik. I zbog toga jeste, može sljedeći slajd posljednji, odnosno ovo zapravo zrelost otvorenih podataka, ono što sam pričao malo ranije, možemo pređemo dalje. I to je zapravo i najveći problem. Mi ti podatke, sigurno grad Beograd posjeduje sve te podatke, ali ih one otvara i onda nama kao istraživača stvara dodatni napor i dodatni posao da mi dođemo do tih kvalitetnih podataka i onda da sam ja uzeo recimo da obradim svih ovih sve ove indikatore po ovoj klasi, ja bi verovatno to proveo nekoliko možda i nedelja da dođem do toga, ali to jednostavno su podaci koji se nalaze u različitim dokumentima, tako da ću ja u narednom periodu kad budem pisao ovaj rad, završavao ovaj rad, ja ću tražiti informacijom javnog značaja da mi makar upute gde mogu da dođem do tih podataka, pa ću ja onda njih izvući. Mada ja dosta ovih podataka, recimo, ako grad razvije biciklističku strategiju, on mora znati koliko ima kilometara biciklističkih puteva i tome slično. Tako da je ključni problem, i ovim završavam, neažurnost, izostanak objavljivanja onih podataka koji su u posjedu i koji bi trebalo da objavi, jednostavno objavljivati u mašinski čitljivom formatu, naša relativno loša pozicija u odnosu na Evropu, ispod smo evropskog proseka, iako smo dobro krenuli, imamo loš kvalitet podataka, ali i mali broj primjera pozitivne prakse. Hvala vam.